Tim Walz da JD Vance ni gi zaming ma gi gondro so kyongwa ni yube to chuzu ji da chega ring dolen na yuredu. Vance ni America ug nga de Ohio chuzu tumidang Donald Trump da nyamdu shengshi yu. Kongi dolen kapsu jitun sokbe benjo yarge da sanzam denja yarge tongchu shegyu kogab reji sundu. It's an opportunity for me to get Teni America mimala Mrs. Sangdu chidar tongju shegyu rangilu kogab shitang Donald Trump ki sijule tene kongbe tongju tang zamlina shide chewa lojo sanzam sungyob chedang gor shegyu yen tezo nganzu chena nganzur gega sunju re jisungdu. Walz ni ugi nga de Minnesota nga de jikeb yimbatang Kamala Harris da nyamdu shengshi yu. Kongi mazu sobe lezu terimki ariwa namki dedun la tashin yu jisungdu. like all regular people like Jirdangi mimang tsangmata dawa rangi America ul salon chung jeri ne yel tu lobjon chebe kabla silicon lungshong ki gyuchen su ko dulam la mazu zubatang jesu lugyu tepti ne chiso de gabla yubare. Tende chedane America ki cheda marela rangi ne gyaba thida nyamdu dolan chi gyu gu ne de yu jisungdu. Vance ni kapchigla Trump la gyonju cheken shigne chozo gangme tumir shinbekap Trump ki gyabgyo top yu. Tene su Vance ki Trump ki America thangbu zingyu siju da dun yu. now our Nganzu dawo soda mazu soba mi mambyo nganzu mikyume gondul dunken sewa te halam chale gyagdu. Kesi mikyuma da dune lezu mi mangi chola lane nganzu dingrim terim ki benjo tongba da chige ki mangchu chome bala tongken ki wanshu chowe torim mina ngati na juro jisungdu. Ngeja Vance ki Europe ki guti sola urusu zenzu gogyu yukuren ki matula konsu ngu mangzam tonggugure jesong yu. Tite Walz ki Trump da Vance ni ki Amerike guti chigyu samjo chendu yore. When Republicans used to talk about Tengwe jidun sobatsu rangwang gor sungdu konsu mangbe ngone sungju yore. Konsu nganzu tunjo nam yune shaga mare la yukuren rogo ma cheba degi mare chisungdu. Arishar tsoge zaming magi gongzho dolen ne jindu chukji na wudu matso ngongi dolen tamayin batang tada ne ngade kaji na wudu ngasa ne soshin yobare.